kublai janmet ipi waro ki pralok ki khubor ne ga janmet okwa open snyao chapi to ki khubor wa thame yong ka kujut covid-19 hapo ka Meghalaya yong te ya ki wayo thame ye kani ka kujut hapo ka ar phau so ganta da update ki de em ki source pa ar phau we ngut desdang byang ki ubon mo tele de klam wani heliang ki wada chaj wan da em les pa so phau we ngut kam wayo nin kasngi da bon da ki wa chaj ki wayo thame hnrai ne kasngi wan da bon byang de ki wayo thame ye ki wa chaj te ni da man go khubor was nyao si e mo tele de klam wani ne liang ki wada klat hapo ka ar phau so ganta da em byang ki hado le ngut tele de klam wani jari district na kite ki wiyo thame sos pa ar phawingut naka east garo hills de em so phawingut naka east giant hills de em khat khandengut naka east khas hills de em phra phaw arngut naka north garo hills de em le phawngut naka ribhoi district de em ro phaw sangut naka south garo hills de em khandengut naka south west garo hills de em so phaw arngut naka south west khas hills de em khat arngut naka west garo hills de em san phawn rongut naka west giant hills de em ro phawngut naka west khas hills dem sangut te kini to ki sos pa ar phawing ngut ki wadang yo thame yeng ni kujut hapo ka ar phaw so ganta jari district tele de klam wani ne liang ki wada chait les pa so phawing ngut te jari district naka east garo hills dem khat sangut naka east giant hills dem songut naka east khas hills dem phra phaw prangut naka north garo hills dem ar phawing ngut naka ribhoi district dem le phaw prangut naka south garo hills dem khat lengut naka south west garo hills dem khat sangut naka south west khas hills dem ar phaw nyangut naka west garo hills dem khande phaw songut naka west giant hills dem khat angut naka west khas hills dem khat songut te kini to ki les pa so phawingut ki wada light nagani kujut hapo ka ar phaw so ganta tele de klam wani ne liang ki wada klat wan de embyang lengut te naka east giant hills dem wi naka east khas hills dem wi naka ribhoi district le dem wi tele de klam wani habro na do stangani kujut hapo Meghalaya yong hado ne kasngi ki wiyo waro ya dem ki so phaw san hajar khandes pa nya phon rungut ya ki wadang em yegni kujut ne ki wadang em hapo ga jing sumar de em ki so hajar ars pa nya phaw lengut ya ki wada chai nagani kujut na do stang hado ne kasngi waro ya dem ki so phaw hajar khandes pa khat sangut ya ki wada klat wan hawaro hado ne kasngi de em ki nyaus pa phra pho prangut tele de M1 na perdi yong ki wadang kwa oti benia chocho wana do ostang gani kujut hapo Meghalaya yong kat wan ngut ki wiyo kat wan ngut ki wada chait kat wan ngut ki wada klat kat wan ngut ki wadang em hapo gajing sumar yi phi pai de phi heni hapo waro de em ki UK jari district te kini don hi ki khubor wa thame kwa open snyao chapi ne gajan mit khublei phi waro snyao bhai subscribe yo ni channel khnang wa yo pten chocho phi yo ki khubor khublei ji boni phi waro